for we say na dodo na nim se odifo akosentwi nyame nhira wo no nyame ye okese nyame ka kira wo ne se ne nipa ntiase ene ne nyame aye na nyame aye so de me ba cho oye de anti nsano ana pe ni ama me kasa ai bebiri ne ba akopɛ ni ama me kasa ai bebiri e ba akopɛ na me kasa bi nkyira jade ya wodwene ne ho sa opese o ma ne yeye da achi no ono onwene hu ni opa ho sika kura ba odi mbone yanso abaji sika no mami enyi ni pa ni sa oji ni pa di bebiri sa obedi hwamo ni awuji ni di no azuzumi ni awuji ni di esa wodwene ho sa opese obo anu pija no onwene ho sa nemu sakamene wa se sa o man ba ko a aya ate so ne o se wudin so wi anu abepesika firi ho ne wa ya man mpo onka insami twabu insami ha adwuma me nchia ko university na ma me nchia me ya me papa na ma charge hu akabo ale che ami chia papa am ya Church of Pentecost papa edo ya me susuro ya wa sa echiao aje wo ntia edo ba bia isa be se me nku nzabi wana amaboto na waye mera twans ye nyina ni maame Patricia si edu a ndura mbebo na ba se ne ho fe mami aba ho fe de obi na ba so twi pon so fanje swag so de maame ni me ye me ka se maame no wan kana on kan na we ade bia koso aye maame ne ya aye ne ya yesi maame bi di anti mercy odi na igbe tofi ni bi salech so pese odi maame Agradaa na igbe tofi amu maame ati no onya broken heart kra de otimi oba kra timi ma obi e bi atwe school fees ka office okotwe exam so betwa no the results papa brew obaba no F9 sika oga wetwe na fo onya broken heart umba bi ade ne befa aji so ko pambo fo ina do nka mo ni nyina e broken heart weda maami aho fe Agradaa e wanya bi ntu bi sa maami Agradaa ku en o say it is my sabi mitrumu na we maami atimi atorobo ase akesi ni koroyi se wo unye ye da odra me dia ma o kasa me toma o nyama me ye ma in fact maami ne kira oboka o me se rekodro hu pa na watimi akwako ade me ma lewa ade koma mercy ape abrochira ko nti sa na ti dia me na me ka kira o ne se me ma ohun toda na mere se untimi ye dey enko ba bia what you say eno ena maami Agradaa yi we dwa like serious wa kesi be man wa kansam wa yanyama odofo some kansam maami Agradaa kan anu odi maami Agradaa awon fe oba awon fe Beyonce oba fefe Mr. wa to ani tu pamati me re sister course program no sister bi be friend ye o free UK na sister na kasam wa mami hu adwiri me abusuafo I am the only person ya metimi a confirm say sister na sam na all kanu eye 200%. I am the only person sister na kansam baako efa me a me ba Cindy ho dia to so mienu oka eye Pastor Eric a telephone the last 3 numbers yentie sister course live obeyeye mebo a kire mo yentie sister of fans adonso me ba to UK yanko 41 hello sister course yes, sister Eja, and I'm a frayer, Pastor Eric, any mercy as on 20, I'm a frayer. Or say Pastor Eric in the mercy as on 20 and our frayer. It's with the yenti. So I dream, mammy. Me buy a one and I'm a denam. Oh, okay.
na me be 1 2 be so e dey acha Pastor Eric say your information into engineer ye Hey, my man for pen paper. Also, one or two things be no person obieso. Chere Eric say or information. Yanko. when you are zone 20 na maba Away. me power chow o yiri no bua ni power mano. Okay. Enti na oni o medu wo hono ma ye die siesie no na asama America no se ne be ma waje bedinye Pastor Eric okay say Abusuafo muntie ha o muntie maami ya oka say yes of free UK muntie o minim no onim me onto me fie and there is a secret here nobody knows it in this world except me and my husband by the woman is coming to reveal it here. Pastor Eric okay say Willie Mercy doing come on now come on Mercy di ye no okay che Mercy say eya oba Cindy sebio onya ne Mercy's first day wo no be ka kire wo na ne ma mi ni nda ho ntia Abusuafo se mwate aja madaso me na egu abonten Eric Odro Kranten why hu bio na wagu hu animu ase Mercy ba wa brabo mu da ben a wunnim nyansa ka ufie nsem oba Cindy ye bra wo na obebo wa mane e wa bra mimi mani na ho anamabodam me yayalefo ewiase wa hu wo mma be ye 10 obia wo de one ne papa e kleke obia wo de one ne maame e kleke asem we ya ababa wo ye timi aka because e ya asem a e ya nokora it is true it is a fact because me be Cindy no oyo obia oben ono no ya me second born oben ana pani no ye be ma no e be me eti akwala oben wo before so be ye bra na so ye bra mpo papa utimi yi uba ni motuo mu ma no oba ni motuo mu timi yi ma no ade a utimi gina ho na wo be yi ni tweso utimi ye so I see it say akwala na ne papa ye den e click it me anye problem ama me it is akwala ne ben wo na wa ye bra na wo a wo ye ja wo ben no wa bebo wa mane a we kire say me mani na ho ti na me ba ne ye bra no obebo papa obebo wa mane kwase chei nyame a expose ni nyame agu wani mu ase ankasa nyame wagu wani mu ase ankasa na ya waje say okay cancel discredibility my credibility eno na ma mess na nya ngotoso a odi jimi sa no I don't blame anybody because and someone papa na afi wanum amwabo mess amane no eno na ma na nya sa otoso no a odi jimi no onya waje so begu yiri nani mu ase onya me de ade no de begu mani mu ase me ade no de begu mani mu ase de opa bia wo mra me ye de opa bia wo mra me ka waya na je se wono no onkasa ana de nsam ne ma eye mess ne bloggers so what into ukose maami Agradaa pa oni a friend madam no nonsense ukose ne pe no apene se ukodwa mu a na wadwen yin no se ne boyfriend Kevin Taylor Kevin so ajetu intino so drop Kevin one drop Eric Odro ya wa kessing maami Agradaa just wa kessing for life maami so you sort of don't know when you could turn the style here now end day the patch of mammy to was na nyabotre asibia ba nipa eneka nyabotre na banja ni sie na beche wa so de mano ye nyane sa se se oso military church onyame ka ho no onyame hira aha aya TV and that's my crown bye bye.